Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye ya Tutekeki. Nizere ko umeze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yanjye ya Tutekeki. Nkuko bisanzwe rero, iyi ni ya platform yacu namaze kukwereka mu kanya. Ngiye kukwereka uburyo babikuzamo amafaranga akaza kuri mobile money yawe akakugeraho. Guys, iyi ni Max Vest. Ngiye kukwereka uko mbikuye akangeraho kuri mobile money yanjye. Tagira ngo ni ibintu biba biri scam. Ndakwereka n'uburyo wajoininga group yabo kugira ngo ubashe kujya umenya amakuru update y'ukuntu ibintu bigiye bigenda. Okay guys, nkuko bisanzwe rero ninza ngakanda hano kuri withdraw. Ninza ngakanda hano kuri withdraw. Urabona yuko kuri balance yanjye mfiteho 1180 aya ngaya niyo mfiteho, kandi iyi ngiyi ni cyiza cyane ntago bakata. Link yo kwandikisha urayisanga muri comment ya mbere, usanga muri link yacu ya group yacu ya WhatsApp, wajoininga kugira ngo ubashe kubona update nyinshi muri group yacu ndetse winjiremo. Aha ngiye kukwereka noneho ku bantu batabonye video ya mbere, ngiye kukwereka uburyo muri platform ushobora gukorera muri charge n'uburyo wagura mu product. Yuzu ugakanda kora akantu kamenyetso kapa, iyo ugakanzeho ubundi uhita ugera ahanga. Urabona yuko iyi ngiyi niyo iri active ya 4200. Ngira ngo urabizi ukimura kwiyandikisha uhabwa 1000 cha bonus, akaba ari cyo heraho uri kugira gute uri kugura product. Urumva iyi ngiyi niba ihagaze 4200 ushiraho 3200 ukahita ugizaho 4200 ukahita ugura iyi product. Urabona ko njewe iri active. Urabona umunsi wa mbere washize ni wuzura, ari kubura iminsi ejo nejo bundi, ubwo nzahita mbikuramo 5400. Urumva iyo nari gutumira timu yanjye, ngira ngo urabona aya niyo mafaranga maze gukoreramo muri timu yanjye. Ukwereka uburyo wabikura, noneho nuza ugakanda hano kuri MV, ukaza ukakanda uragera ahantu hameze gutya. Ugiye gukora disposal na ahangaha ukanda ubundi. Ugiye gukora recharge y'amafaranga 3200 kugira ngo ugure product ahangaha. Dore ahangaha ubundi ngiye kwereka ibyo wuzuzamo ahangaha ushira mu mubare w'amafaranga ugiye gukorera recharge, ugashiramo 3200 ugahitamo Airtel cyangwa niba ari MTN urakoresha, ugashiramo nimero ya telefone ukoresheje uri kohereza amafaranga. Hano kandikamo amazina abaruye kuri iyo nimero, hanyuma ugakanda continue. Ndakanda mbereke urugero 3200. Ahangaha nshiremo nimero ya telefone, ahangaha nshiremo amazina ayibaruyeho, hanyuma mpite nkanda continue. Niba gukanda continue, urabona yuko bahise bambwira ngo urohereza kuri iyi ngiyi, kuri iyi nimero. Noneho amazina niyo mugenga Aline, nimero yawe ni iyi ngiyi. Uri kubona ko ariyo ndakoresheje amawuti ngiye gushiraho n'aya ngaya. Ukimara kuyashiraho ahangaha biri pending bihita biba success, ukaba usoje gushiraho bya 3200 byawe na ya bonus ukahita wuzuzamo 4000. Sasa rero katwizira ahangaha tuze hano mu kubikura. Ndahita nza hano kuri withdraw. Nimara kuza hano kuri withdraw, ndahitamo MTN, hanyuma ndahita nkanda ahangaha kuri maximum. Nyuma yo kubikura urabona yuko ni 1000. Okay, ngewe ndahita nza nikandira kuri maximum. Urabona yuko ngiye kubikura 1180. Niyo ngiye kubikuzamo ahangaha, ndashyira muri nimero yanjye ya telefone, hanyuma hano nciremo amazina abaruye kuri iyo nimero ya telefone. Niyo ngiye gushiramo. Urabona yuko namaze kubisoza. Nimara kubisoza ndahita nza nkande hano kuri submit. Nimara gukanda kuri submit, ngo urabona yuko request yabaye submit. Urabona ko bise biba pending, bibaye pending. Ahangaha ndategereza yuko bibanze bya pending. Admin arabireba mu masaha 28 amafaranga yatangiraho, ariko nyine ntago bitinda. Ahangaha ka platform ubu buryo gakoreramo amafaranga
urabona nk'ahangaha iyo washyizemo 3200, iyo washyizemo 3200 ukahita ugura iyi product ya 4200, ubikura 5400. Urumva 3200 wahungutsemo angahe mu minsi 3? Amafaranga makeya, gusa harimo ama product menshi. Urabona ahangaha ushyizemo 8 wabikuramo 10 mu minsi 4, ukunguka 530 ku munsi. Ngira ngo urabona inkingi nayo ni y'ibihumbi 10 ukabikuramo 12. Iyi ngiyi nta nyungu zirenze iri gutanga, gusa karizeye 100% kandi kazamura igihe kirekire. Nawe wagakora, amafaranga mu kanya araba ngezeho, nangeraho nabwo ndahita mbibereka. Okay guys, ngibivuga kugira ngo urabona yuko amafaranga bahise bayohereza ahise aba approved aka kanya ngikora video. Urabona yuko ahise aba approved. Ninzamura hano hejuru mbereke message, ngira ngo urabona yuko message amaze kwagera ngo yavuye saved 1,188. Iyi business ni cyiza cyayo, ntabwo bakata. Ngira ngo urabona yuko ari 1,188 nkuko ari kuri message mbibonye. Guys, aka ni aga platform keza wakora kandi karimo karabikurika amafaranga akakugeraho kuri Airtel na MTN. Ngira ngo urabibona neza. None nkubwiye ko ndakwerekana uburyo dore ushaka ubufasha no kwita uzana kuri WhatsApp, bituzoga kandi hano kuri WhatsApp bita ugera kuri nimero y'uwagufasha niba ukeneye ubufasha nako kanya. Ngira ngo urabona yuko nimero z'uwagufasha dore n'uyu nguyu, uhita ukanda aho ngaho. Ngira ngo urabona yuko leta yandikamo ngo nkeneye ubufasha. Urabona yuko isako bwati ngo I need help. Uyu niwe ugufasha mu gihe wabika amafaranga gatinda cyangwa se ntaze. Uyu nguyu yagufasha, gusa ibyo ngibyo ntibishoboka ko wabikora amafaranga ntaze. Ngiye kwerekana uburyo wakwinjira muri groupe yabo. Okay, noneho groupe yabo uhita uza ugakanda hano kuri aka kantu kari hano, uhita winjira muri groupe yabo kuri WhatsApp. Ngira ngo urabona yuko groupe yabo ni iyi ngiyi rwose, harimo proof abantu benshi bari kugenda bakira amafaranga. Wowe sinzi impamvu kirimo utegereje, nawe aka business gakore kakubera, kari gukora neza cyane kandi kazamura igihe kirekire.